Ayo kemana? Motor pakai. Nyari pakai, ibu tuh menunjuk. Ini kawan, rem ya. Ke Bandung. Rem jalan kaki aku. Gua Gaya. menunjuk tuh ngajak aku muter. Bagian tuh helm naon kok. Rek jauh meureun. Moal. Panas. Kada gua segera ngeuteun. Narik ke mana make helm curiga. Itu dibere kumaha? Ya. Ya. Kalau helm lagi atuh. Oh, itu dah di Bandung helm lagi. Kayaknya sudah Anjuk. Dalam warung. Ya iya. Itu helm tadi pakai. Bos nu betul. Nganyut motor nginum helm kalau di dodoro. Dasar. Hara. Asugan teh heueuh. Kumaha? Gede kalau di dodorong gitu. Kok capek-capek mana kehirupan. Apa mantak butuh motornya dipakai bener beli balanya. depan orang teh hoream lempang wah batur langsung we motor urang teh batur. Tobat teuing dasar.